so narrow. You keep turning right, then you make a sharp left, then you make another sharp right. How that? Too much belok-belokan. There we go. Oof. Hey. Scary. You can't even see them coming. Wait a minute. Lagi titik siapa nih? Oh. Biar di sana kalau ada mobil. Okay. It's jungle down there, jungle. Oh ya? Kayak sekolah dulu. Di sini dulu dari sekolah. Wow. Simpangnya bukan sekolah jadi foto. Sebentar lagi kita udah sampai di sekolah. Alrighty. We'll see if my dad will know how to Jangan. access Jangan this mau diambil video. supirnya. Ini nggak bisa berhenti mobil ini semua itu. Biar berhenti sebentar di jembatan. Oh di jembatannya. Iya. Jangan di Ini di simpang mau ke Lipar. Saya Lipar. disuruh berhenti di sungai. Takut. Udah ada rumah. Aduh. Oh my gosh, I'm gonna throw out. Can we just walk? Is this the air sumuhor? Ini air sumuhornya? Air sumuhor. I remember this. We go down and then we turn a little bit to the left. And fire. And then here it is. Bisa mesin ya? Mesin ya? Udah, no? Wow, this is the river that my parents always talk about. Where they had a date. Dalam natu ijangi dangarong be. Dangarong Bay. Okay. Sorot dari. Sure. Awas. Air Sumuhor. I remember this! Wow, I swear this was way bigger. Oh, ini nggak bisa berenang lagi di sini. Udah jorok airnya. Ya ampun, on the other side. Yeah, we used to swim here. Back when we would visit our grandparents. Aww. Apa namanya? Air Sumuhur. Kita nggak bisa jalan aja, Tan. Jauh 5 jam. itu gereja sana. Oh, itu gereja. Is that where we're gonna the wedding? Nanti ke Anggurnya. Itu gereja Advent 3 baru. Wow. Where's my mom? I thought she was supposed to stop here. Kayaknya mereka udah bangun. So, jadi nggak ada lagi orang-orang berenang di sini, Tan? Jangan turun. Why not? Tan, be careful, please. Kayaknya bisa turun tapi kan kakak sendalnya kayak gini nggak yang nggak ada Ya. What happened? Don't jump. Don't jump? Okay. Si Tante berani banget. Demi ke... Dia bang jangan turun. Jadi nggak ada lagi yang berenang di sini. Ini aku juga pengen turun. Why not? Karani pernah berenang di sini juga ya. Okay. We don't want you. Let's go, let's go. Air Sumuhor daw. Okay. Right. Uh-oh, we're stuck. Nggak kuat dia bilang. Nggak murah. Nggak muat. Uh-oh, jadi kita gimana? Ayo maju. Uh-oh. Here we go. Ay, emang. Is that one of our Ada family lubang member? situ. Ada sedikit. Hah? Nggak bisa dikit lagi. Nggak. Ada sedikit lubangnya. Bapak maju aja. Bapak maju aja. Ini juga di kiri lubang bang. Spice everywhere. Oh, Pertiga baru. Senyum lagi. Is that them? That's them? No? Oh, bukan. Yes.
apa? Oh, kok balik lagi ke sini? Mau kemana? Oh, oke. Oh, ini lagi panen di Jalaru. Oh my. Mana setante nih? Mangga. Caranya ambil yang bagus di sana lagi. Jangan oh, dalam kesana deh. Hai Kak, Halo. borong nih ya? Iya, borong mangga. Ya iya. Udah lama nggak makan mangga Berapa kan? itu? 5 sen kali ya? Satu? Ya kira-kira begitulah $5. Look at my mom, she's so out of place. Sehat-sehat, Banaro, sehat. Permain Marhela Banaro. Lydia, salamin aku tuh. Bos ready. Lihat teman-teman kalian. Makan gorengan. Neliling. Oh, 20 tahun. No, ini ya Mas Arman. Iya kali. Duduk sebentar. Kira ini rumahnya ya? Kira teh. Iya, udah ke 62 dong, Kak. Masuk kan lagi langsung aku dapur, kan. Mana iya orang serentak kalau perara hati dia menjadi nakit dulu. Ini terkeluar mana ya sama jualan. Ya tahu juta bereng ngau nani ngasujud abut. Tahun tapi ide be nani. Tete mana? Pariban. Kau roba. Pantai Pariban. Ah udah ruku. Oh ido. Iya. Strepi. Iya. Nah, pas pahamin dia lang guide ya. Apa teh mo sa ban batang mo na. Ai ise hani ai tadong niya. Ise. Udah ibawa. Ako sa kay moto. Leto ka sa tama tami hope. Sudan ka na daw. Alin na chupay. Pariban. Pariban my mom and Pariban your mom. Oh, sige rin home. Oh, sila pariban mo. Aw? Gabi? Napagkita? Eh, sa mo yung Napagkita ka?
Tengah ketek, tambah ketek. Kalau dong teman-teman purun. Kalau dong kemana-mana purun. Masa rupa kita nasi dan Iya. Kan udah permen nak ketek-ketek Twins. kita. Si dia apa? Abang, tadi nih saya menjaga markas. itu stagor isi do. Jaga toko. Anggo si taguroda nange. Nangolo keluar. Markas nih. Markas na. Ayolah. Iya. Karena pas onan nih muset ongan. Iya. Bulu-bulu di sini dunia na, warna kucingnya ni kanina. Iyalah. Ada juga. Siapa namamu? Foto sana sama kabar. Foto sama kabar. Ini kan lopong itu. Kan lopong itu ini. Malu. Malu mereka, malu. Okay, here we go, Bang. We're gonna go out again. Pinantua just gave me pisang goreng. Bang Sarma. Ini sekarang Mas Sarma. Ini. Kapan naik? Cepot. Tutupkan dulu mukaku. Ini lagi yang lebih heboh bilang. Ini lebih repot. Si Boru Galingging. Ke badan jos kita. Oh ya, come on. Ayo, foto dulu. Mau nggak Sar ikan goreng pisang. Goreng pisang. Ah, ayo, Pak. Ambil. Sama nanti kalah. Iya. Ini, sini. Kayak mana? Kan hanya pejangan tuh kan. Iya. Nah, ini Keson. foto handphone. Penonton pun dikasih senyum. Dapat lama bayar tuh coba membahas sehari-hari. Data, lama saya tuh harus kita sudah naik. Bang Sarman bilang jangan goyang-goyang, lama-lama lah videonya itu. Oke, udah. Anggota lama dan sholat ini. Ya sekarang dia. Asli ini, anggota lama. Eta. Kita mau jalan lagi, Bang, ke ujung sana. Not really sure where we're going. We haven't gone to your house yet. Wangi makanan. I guess so. Nah nih, orang-orang udah di apa? There's a lot of dogs here, huh? Anjing. Oh, doggy dog. Siapa lagi nih? Siapa nih? Hah? Opung who? Opung Herda. Oh. Si Uda. Siapa Uda? Kenal. Iya, kenal. Pernah lihat mukanya nih? Iya, pernah. Uda ini kan? Abang. Yang mana? Nggak tahu. Tapi pernah lihat. Yang Inang tuh punya Herda. Uda. Iya. Uda Herda. Ah itu bapak gua. Ya, oh bapak tua. Iya, sama. paling gede kan? Ya. Okay, good. I'm glad it's clear because I thought it was blurry. Oh my God.
Ada kamarnya. Okay, are we just going inside people's house, people's room? Enggak ada. We're like, really? This is what happened. Mana Pariban? Si Ma, Bang Sarma. Rumah opung Herda bilang. Dia bilang, that's your mom's Pariban. Mana si opung ya? Masa kita lagi pergi kali si opung itu. This is what happen when you have so much families in this village. You're visiting each house. Mam, Bang Sarma. Pariban mamamu itu. Pariban mamamu juga, Bang. Ke rumah Nanto belum? Ke rumah Bang. Lagi sih? Lagi jauh tuh, San. Everybody be smoking up in here. Plastik box terlagi. Sisar kan? Sisar kan? Ini pakai ya teh. Kamu cuak kan? Ada sini dekat ke sini jangan jauh kau. That's Alita, not Putri. Sisar. She said hi Putri, he thought you were Putri. Foto dulu. Ini adik bapak ini. Ada bapak? Adik bapak ini. Kasen. Oh, cousin. Oh ya? Cousin. Cousin beneran atau cousin? Iya, karena adik sama opung. Mana nggak ada mas? Yang di sebelah rumah opung itu opung Iya kacang. mamanya. Udah dong, udah. Iya. Udah lah. Cousinnya Dedi. Iya tinggal. Dulu keriting kau. Masih gitu. Crazy boro deh bang. Asli kan? Asli nak, apa kecing nak? Jangan doa kan? Bang Dope. Si Hisar bilang, Hisar semua bilang. Apa aku biar? Saya kan. Dedi's cousin nih. Ya, sila. Ay, opung. Horas mah, opung baru. Ay, opung. Di nga do opung. Di nga do opung si baru deh bangun. Tatahan udah piau. Ay, jangan. Si po. Si mau. Oh, I can't say the name. Isi mau. You said Don. Eh, jangan. Bangun ise. Si on masih. Nabur kencang ni umur mi. Kencang ni umur mi nabur. Tanda joli jauh. Ya, Ya, pakai. Bukan aku mami. Sama kan? Sama pendek ya. That's my mom's aunt. Siapa mah? My mom's sister. Ini ya, cuma satu. Udah datang dari jauh. He wants to make sure everyone's okay. Si udah ada datang making sure everybody's good. Our bodyguard is here. Wangi jeruknya ini. Pak, bagi dong. Jeruknya wangi. Wangi banget. Oh, Kakak pernah ingat dulu kita sama opung Karokim itu cek apa cabutin orange jeruk ya. Pak nomor itu di dalam. Beta. We're going back inside the house. Oh,
Hi Bang Sarma. We are here. Belum. In Mama Tua's house. Yes, the house that you helped build. Tada, wow. Very, very nice. That's Bang Joas. He was cooking. Ini Bang Sarma. Pinantua's right there. Uh-oh, here he comes, smoking. Ada fotonya Bang Sarma. Ada ya? Ada, kita harus masuk. Oh. Bang Sarma, Bang Sarma. Hai. Tadi Bang Sarma minta kenapa mau ke rumahku? Ya inilah. Novi, iya. Mom, you gonna pay for her? Nanti. Nanti. Aduh, udah bayar. Nanti kakak yang bayar ya. Ya, it's for me. Don't. Ja, das ist er. Bang Sarma. Bang Justa. Justa, Bang Jus. Berapa kelas? Sila lihat datang aku satu berkara nah. Sepotong. What do you say? Kasih insurance. Dia kasih like. Ini jelas banget. Thanks, Elita. You're welcome. It's me, Bang. Oh wait, Bang. Do you wanna see your ini? Tadi aku tunjukin foto dia. Oh yeah? Maybe she's like, oh, the video is better because it's not Lydia. Look at you. Look at you, Bang. So botak. Look at this guy. Apa itu? Oh, jus ini. Oh, jus. Oh, ini warungnya Nantua. Laku juga nih warungnya Nantua. Ba. Mana untuk aku? Enak-enak dong. Makan mulu di sini kerja. We haven't like the other makanan hasn't even come out yet, and then we're already eating. Nggak pernah lapar deh di sini. Itu Jordan. Anaknya siapa? Joas? Bang Joas. Ini, Bang Gede.
Anak Bang Joas. Oh, stop guys answering me. Ada nih Bang Duan. He looks like you, Bang. Doesn't Bang Duan mirip Bang Sarma? Iya. Bang Sarma lagi ngeliatin. Di live kan. Masih tahu Hah? Iya. Dia bilang ini. He doesn't care about you. Dia bilang more handsome. Wow. Dia memuji diri. Ini yang mau datang. Udah nggak perlu kayak ini, nggak perlu. Indahnya. I don't know what in the world they're saying. Siapa yang lagi sibuk? Gimana sih? Gini ya. Saya stop fighting. Mana lagi fotonya? Udah. We're gonna check out your house, Bang. I remember this house. I remember we goreng pisang in the back. Goreng pisang.